پسری از مادر خود سوال کرد و گفت مادر جان، من میدانم که جنت از آن توست. خداوند جنت را برای تو هدیه کرده است، پس چرا جنت روی دستانت نیست و زیر قدمت قرار دارد؟ مادر در جواب گفت پسر جانم، وقتی که خداوند جنت را برای من هدیه کرد، همان زمان نیست تو را هم برایم هدیه کرد. پس من تو را روی دستانم گرفتم و جنت را زیر قدمم گذاشتم. از این لحاظ تا پای روان دارید صد شکر خدا گوید، تا برده نان دارید صد شکر خدا گوید. از همه گنج جهان والاتر و بالاتر چون مادر جان دارید صد شکر خدا گوید. قربان نام زیبای تو مادر. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузориму ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷои аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷои аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷои дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷои дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷои севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷои севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.